Ake niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ububirigi bwasabye imbabazi kubera irenganywa ryakorewe abana babarirwa mu bihumbi bavutse ku bakoroni n'abagore bo mu bihugu bwarakolonije. Mu Rwanda itsinda ry'abantu 11 baregwa ibyaha bifitanye isano n'umutekano batangiye kuburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rwa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Nigeria irateganya gufunga ibiro 80 by'abayihagarariye mu mahanga kubera ko nta mafaranga ahagije ifite yo kubitangaho kugira ngo bikomeze gukora neza. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze mano makuru turi kuwa kane itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Bubirigi aho ministre w'intebe w'icyo gihugu Charles Michel yasabye imbabazi mu izina rya leta kubera irenganywa ryakorewe abana babarirwa mu bihumbi bavutse ku bakoroni n'abagore bo mu Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe Ububirigi bwakolonizaga ibyo bihugu. Abo bana boherejwe ku ngufu kurererwa mu Bubirigi mu bigo by'abihaye Imana b'abanyagatolika n'izindi nzego. Ni inkuru ya Mary Harper mugezwaho na Florentine Kwizera. Mu gihe c'intwaro ya gikoroni abana ababirigi bavyaye ku bagore bo mu bihugu vyakolonijwe bajanywe ku nguvu kurererwa mu bigo vy'igipatiri vyo mu Bubirigi ndetse n'ibindi bigo. Abana bikekwa yuko boba batari munsi y'ibihumbi 200 nibo bashikiwe n'ico kibazo. Abenshi base barabihakanye. Bamwe mbere ntibigeze bahabwa ubwene gihugu bw'igihugu c'Ububirigi baguma atakabirana kamwe bafise. Harashize imyaka 2 Eklezia Katolika isavye imbabazi ku ruhara rwayo muri iryo bara. Ububirigi bwari bufise umwihariko mu gufata nabi abantu mu bihugu bwatwara mu gihe c'ubukoroni. Abanyafrika bari hagati ya miliyoni 10 na 15 barishwe mu gihe c'intwaro y'ubukoroni bw'igihugu c'Ububirigi kucitwa Congo Belge muri kino gihe kizwi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya Mary Harper. Dukomereza no makuru mu majyaruguru ya Afrika. Umwe mu bayobozi batavuga rumwe na leta bakomeye muri Algeria yatangaje ko imyigaragambyo ya rubanda irwanya ubutegetsi izakomeza kugeza igihe abari ku butegetsi bose babuviriyeho. Umunyamategeko akaba n'impirimbanyi Mustafa Buchachi yabwiye BBC ko iyegura rya Perezida Abdelaziz Bouteflika wari umaze imyaka 20 ku butegetsi ari intango. Bwana Buchachi yongeyeho ko abanya-Algeria babarirwa muri za miliyoni bagiye kuguma mu mihanda kugeza igihe habereye amahinduka nyayo. Yateye utwatsi ibivugwa na leta ya Algeria ko izayobora neza inzibacyuho ya politiki, maze ashimangira ko abatavuga rumwe na leta badashobora kugirana ibiganiro n'abayoboye igihugu muri kino gihe. Tukomereze ku makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Tugiye mu Rwanda aho itsinda ry'abantu 11 baregwa ibyaha bifitanye isano n'umutekano batangiye kuburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rwa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Igice kinini cy'abaregwa bagaragazwa nk'abayoboke b'ishyaka FDI inkingi ritaremerwa n'amategeko mu gihugu. Barashinjwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bifashishije intwaro. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abafashwe berekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora imyitozo ya gisirikare. Abaregwa bo bahakana ibyaha bashinjwa. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Abari gukora 9 abagabo 8 n'umugore umwe binjijwe mu rukiko bambitswe amapingu ku maboko, amaguru yarazikishijwe iminyururu yagendaga yikurura hasi uko batambuka. Abantu benshi biboneka ko ari abo mu miryango y'abaregwa bagaragaje gutungurwa ubwo babonaga ubu buryo bwo gutwara abafunze butari bumenyereye mu Rwanda. Umutekano nawo wari wakajijwe cyane ku rukiko n'umuzenguruko warwo ahagaragaraga abapolisi benshi. Ubushinjacyaha aribwo bwihariye uyu munsi wa mbere wiburanisha abavuga ko abaregwa bari mu mugambi wo kurema umutwe wa gisirikare utemewe n'amategeko. Bwavuze kandi ko abaregwa bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bakoresheje imbaraga z'igisirikare ndetse no kuba mu mutwe w'iterabwoba.
abaregwa bagaragazwa nk'abari abahuzabikorwa mu gushakisha urubyiruko rwo kwinjiza mu gisirikare. Ku isonga hari Boniface Twagirimana wari wungirije umuyobozi mukuru w'ishyaka waburiwe irengero mu mpera z'umwaka ushize, ubutegetsi bukavuga ko yatorotse gereza. Aregwa ko ari we wahuzaga ibikorwa byose byo kwegeranya abasore bo kohereza mu myitozo ya gisirikare mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugore rukumbi ugaragara mu baregwa ni Leonel Gasengayire. Nk'umubitsi w'ishyaka, ubushinjacyaha buvuga ko ari we watangaga amafaranga y'ingendo agafasha no mu gushakisha ibyangombwa by'inzira. Byinshi mu bimenyetso by'ubushinjacyaha bishingiye ku biganiro abaregwa bagiye bagirana hagati yabo bikumvirizwa n'abagenzacyaha. Uyu munsi abaregwa ntibahawe umwanya wo kwiregura kuko amasaha yose yafashwe n'ubushinjacyaha. Gusa umwe mu bavugwa cyane, Gratien Nsabiyaremye, yagaragaje impungenge kuri ibi bimenyetso bifitwe n'ubushinjacyaha gusa kandi abaregwa aribo bagomba kubyisobanuraho. Umutwe wa gisirikare uvuga n'ubushinjacyaha ngo ni ishami rya gisirikare ry'ihuriro ry'amashyaka 5 yibumbiye mu cyiswe P5. Aya ni FDI Inkingi, PS Imberakuri, RNC na PDP Imanzi. Aya kiyongeraho FDLR isanzwe irwanyiza ubutegetsi bw'u Rwanda mu mashyamba ya Kongo. Uru rubanza byavuzwe ko rugomba kurangirana n'impera z'uku kwezi, ruzakomeza ku itariki ya 11 z'uku kwezi, abaregwa bisobanura ku ruhare bashinjwa muri ibi byaha. Tunyarukire mu Burusiya, aho umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin yavuze ko yatangajwe n'ibikubiye mu cyegeranyo cyerekana ukuntu Abarusiya bibagora kubona amafaranga yo kugura inkweto nshya. Ayo magambo ya Dmitry Peskov ashingiye ku cyegeranyo cy'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare. Icyo cyegeranyo cyasanze 1/3 cy'imiryango yabajijwe badashobora kubona amafaranga yo kugura imiguro 2 y'inkweto kuri buri muntu buri mwaka. Iyo mibare kandi yerekana ko 80% by'imiryango y'Abarusiya bibagora cyane kubona amafaranga abatunga mu kwezi. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu muri Ethiopia yatangaje uyu munsi ibyavuye mu cyegeranyo cyari kitegerejwe cyane ku cyateye impanuka y'indege kompanyi Ethiopian Airlines yahitanye abantu bose 157 bari bayirimo mu kwezi gushize. Icyo cyegeranyo cyasanze abapilote b'iyo ndege barakoze ibintu byose bishoboka ikigo Boeing cyayikoze gisaba abapilote gukora igihe iyo ndege iri mu ngorane. Ni inkuru ya Karkidan Yibertal mugezwaho na Mark niyo nkuru. Iyo ndege yakorokeye hanze y'igisagara Addis Abeba imaze iminota 6 mu kirere mu kwezi guheze, ihitana abantu 167 bari muri yo. Yari ifise urwandiko ruyemerera kuguruka nk'uko biri mu cegeranyo mfata kibanza casohotse kuri uyu wa kane. Dagmar Whitmoges, umushikiranganje wa Ethiopia ajejwe kunguruza abantu n'ibintu, yabariye abamenyesha makuru ko ico cegeranyo kivuga ko abatwara iyo ndege bakoze ibishoboka byose bisabwa ni kompanyi Boeing kandi vyemerwa n'ubuyobozi bukuru bw'igisata kijejwe indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bakinge iyo ndege ntisubire hasi icuramye, ariko ngo nta cavuyemwo. Amdeye Ayalewe aserukira abagize amatohoza ajanye n'iryo sanganya amenyesha ko bigoye kuvuga igihe amatohoza azomara. Iperereza rizakomeza kugeza igihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka 6. Ntabwo mbizi neza, bizaterwa nuko ikibazo gikomeye, ariko kuri iri perereza twasuzumye niba hari ibindi bibazo byari kuri iyo ndege. Iyo sanganya ryakuruye ibibazo ku bwoko bwa Boeing 137 mu gihe mu mezi 5 gusa indege z'ubwo bwoko zibaye 2 ziguye mu isanganya nk'iryo. Twerekeze mu burengerazuba bw'umugabane wa Afrika. Abasenateri bo muri Nigeria banenze ibivugwa na leta ko ibiro by'abahagarariye icyo gihugu mu mahanga bidafite amafaranga ahagije yo gukoresha. Leta iravuga ko nyinshi muri za ambasade zayo zimeze nabi cyane ku buryo zidashobora no kwakira abashyitsi. Ni inkuru ya Mayeni Jones mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Umwe mu bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Nigeria yabwiye BBC ko ambasade nyinshi z'iki gihugu zimaze igihe zarashaje cyane. Yavuze ko guverinoma yateganyije ingengo y'imari yo gusana izitarenze 30 zonyine mu gihe ari zisaga 80 nazo zikeneye gusanwa. Ibintu ngo bimeze nabi cyane ku buryo hari ambasade zimwe zidashobora kwakira abashyitsi. Imishahara y'abakozi nayo ngo yakomeje kuba ikibazo. Sena ivuga ko yakomeje kwakira ibirego by'abakozi ba ambasade batagishobora kwishyura ibyo bakenera by'ibanze cyangwa ngo bajyane abana babo mu mashuri. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ntiyashatse kugira ikivuga kuri iki kibazo.
mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Tukomereze mu majyepfo ya Afrika. Rukiko rurengera itegeko nshinga muri Zimbabwe rwategetse ko igihano cyo gukubita abana bahamwe n'ibyaha kitongera gutangwa muri icyo gihugu. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'urubanza rw'umuhungu w'imyaka 15 wahamwe n'icyaha cyo gusambanya ku ngufu umukobwa w'imyaka 14 maze akajurira igihano yahawe cyo gukubitwa inkoni 3. Igihano cyo gukubitwa cyari kiriho kuva icyo gihugu cya Zimbabwe kiri mu bukolonize, ariko rero noneho urukiko rurengera itegeko nshinga rwavuze ko kidakwiye guhanishwa abantu. Umunyamakuru wa BBC uri muri Zimbabwe aravuga ko ababyeyi benshi muri icyo gihugu basanga guhana umwana umukubita ari bwo uburyo bwiza bwo kumuhana. Igipolisi cyo muri Nouvelle-Zélande cyemeje ko umugabo ushinjwa igitero cyahitanye abantu ku musigiti wo mu mujyi wa Christchurch hazashinjwa ibyaha 50 by'ubwicanyi n'ibyaha 39 byo kugerageza kwica. Umunya Australia w'imyaka 28 yitezwe mu rukiko ku munsi w'ejo. Ni inkuru ya Huey Griffith. Abantu 50 nibo bagandaguwe muri ca gitero ci Christchurch, abandi 50 barakomereka kandi abatari bake baracari mu bitaro. Nyuma y'indwi zitatu z'amatohoza, igipolisi ubu cyashoboye kwerekana ivyagiriji kuri wa mugabo Brenton Tarrant iruhande y'icagiriji c'iterabwoba. Amasanamu y'ubwo bwicanyi yaciye ku mihora ngurukana bumenyi. Ubwo bwicanyi bukiba biri mu byatumye muri Australia leta itoza amategeko mashasha yo kurikirana inganda z'imihora ngurukana bumenyi nka Facebook na YouTube zitangazwa ko ibikorwa by'intagondwa zitandukanye. Ibihano harimo agasho birategekanywa mu gihe amakuru y'iterabwoba n'ayasa nkayo atofutwa. Reka dukomereze ano makuru ku mugabane wa Aziya. Abategetsi bo mu karere ko hagati mu Buhindi baravuga ko abasirikare byibura 4 bishwe baguwe igitumo n'inyeshyamba z'aba Maoiste, abandi 6 bakomeretse. Abo basirikare bari mu itsinda ririnda umutekano ku mupaka, bakaba bari mu irondo bagenda n'amaguru mu gace kitaruye mu ntara ya Chhattisgarh. Igitero kibaye mu gihe umutekano wakajijwe muri ako karere mbere y'amatora mu rwego rw'igihugu azatangira mu cyumweru gitaha. Ku cyicaro cy'umukuru wa Kiliziya Gatolika i Vatican bemeje igihano cyahawe umusenyeri mukuru ushinjwa guhohotera abana bishingiye ku gitsina ku kirwa cya Amerika cyitwa Guam kiri mu nyanja ya Pacifique. Urwego rwa Vatican rukora amaperereza rwirukanye Anthony Apurone w'imyaka 73 y'amavuko ku kazi ke kandi rumutegeka guhita ava muri Guam. Guam ni kirwa gifite abaturage ibihumbi 170 bakaba biganjemo abanyagatolika. Ni inkuru ya James Reynolds umugezwaho na Ari Yusuf Mugenzi. Ibirego kuri musenyeri mukuru Anthony Apurone byamenyekanye mu mwaka wa 2016. Abahereza b'abahungu bavuze ko uwo mupadiri yabakoreye ibyamfura mbi muri za 70. Musenyeri arabihakana, ariko urukiko rwa Vatikani rwamuhamije icyaha. Ubu rero ishami rya Kiliziya rishinzwe iperereza ryemeje icyo gihano. Kubera izo mpamvu Anthony Apurone yakuwe ku mwanya wa musenyeri mukuru, yanategetswe kutaba mu kirwa cya Guam, ariko ntabwo yambuwe icyubahiro cye cyo kuba umupadiri. Icyo cyemezo kiri bubabaze abantu basabaga ko afatirwa ibyemezo bikomeye. Urakoze Hari Yusuf Mugenzi. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Petero yibaza byinshi ku mibanire y'ababyeyi be. Hagati aho Filipo mu rugendo rudasanzwe n'Urunana. Wikubagana reka Honorine ko hagire va nkujyane ku ishuri. Tujye ku ishuri njya kukumvira amanota, sibyo? Yego mama, kandi ngeza kuba mbere. N'ubu wa mbere ndaguhemba, sibyo? Yego. Ngaho reka ko hagire va nanjye ndimo kugutunganyiriza imyenda wambara. Mwaramutse. Waramutsanye?
nonese ko Honorine agiye atamaze kunyagira mama asize atanyweye isabune. ariko se Honori kugiye utarangije kuhagira umwana ubwo ugiye he muko kutavuga? yewe buriya yagize ibyo yikeka. ye ngo ibyo yikeka? Devo Karame, buriya arahunze kandi igitumye ahunga nicyo nanjye kinzanye hano. Mama Linda, ndakumva. nimutagirira amakenga uriya mukobwa araza kubangiriza ibyanyu aho kubyitaho. ye ngo iki? dore mupfa gutirimuka hano. Honorine agatumira abahungu bakajya mu gakungu aho gukora inshingano ze. nibyo? uzi ko ejo nagiye kumva nkumva umunuko w'amata yashiririye nsanze hari iwacu. naza kugenzura ngasanga ni Honorine watetse amata, isafuriya iri ku ziko mu gikoni, nawe yahanishije na karemera arabyina sinakubwira. mbese hano muri sari wawe bari bahagize akabyiniro sinabona uko mbikubwira. Mana yanjye we, nibumbwiye ko bimbabaje koko. yewe ni ugukurikirana Devo, ni ukuri ibyo nkubwiye ni ukuri. Papa uzi ukuntu uriya mukobwa yarayambeshye ngo yahaye umwana icyayi kitagira amata ngo kuko yasanze amata yangiritse, naho burya bwose nuko byagenze. Honorine, Karame, garuka hano vuba. ariko se Budensiya, Karame, bite byakumbona usa nkaho udashaka kubyuka uyu munsi ntujya ku kazi? yewe ndumva ntameze neza rwose. cyore warwaye? simbizi nako narwaye. harya umunsi sibwo mwari bufunga igihembwe Budensiya? ni uyu munsi abana batangira ibiruhuko. okay, noneho niba wumva urwaye ukwiye kujya kwivuza. ubundi se ko mbona wowe wambaye neza nk'ufite urugendo Firi? n'ubundi ndagiye. ugiye he? ngiye gusura abantu b'iwacu. kwiki? ngiye gusura abantu b'iwacu yewe, kandi nshobora kuhamara iminsi nk'ingahe. uvuze ngo iki Firi? ntabwo mpita ngaruka, ndahamara iminsi. ariko Firi, wajya ureka gukinisha umuntu? ubwo se uragira ngo wumve icyo mvugara? ariko ibyo nkubwira ni ukuri, ndagiye. ubwo se urwo rugendo umaze igihe kingana icyo urutekereza? si kinini. none se Firi, ni gute utekereza urugendo nk'urwo ntumbwire? biratunguranye. biratunguranye kandi umbwiye ko hashize igihe ubitekerezaho. ubu koko uzajya utekereza uhita ushyira mu bikorwa ibyo utekereje utiriwe ubinganirizaho? ubwo ibyo byaba ari ibiki koko? ubwo rero ni uko bimeze. ariko mbwiza ukuri Firi, ubundi uracyankunda? ndagukunda ariko waba unkunda ukaba ufite iyo myitwarire? ikigaragara ni uko ufite ihinduka ritangaje. ariko ngira ngo hari ibyo udakwiye kwibazaho. njye ubu nsigaye nibaza byinshi. imyifatire usigaye ufite mu buriri yo iranampangayikishije cyane. njye bisigaye bintangaza rwose, aho nanjye ubwanjye nshyiraho akanjye nkagerageza gukora ibishoboka ngo ndebe ko isake yabika ariko reka da. ubwo se ni ukuba utakinyishimira? mu by'ukuri ni ukubera iki? ubwo nyine ni uko bimeze kandi ubifata uko biri. ngo iki? niko Honorine. ariko ko udasubiza umukobwa we ariko akasagasuzugurora. Honorine, Karame, urumva atari we mbwira? ni njye. ngaho subiza ibibazo bakubaza rero. ni gute wiha uburenganzira bwo kwinjiza abahungu hano mu rugo rwacu tutabizi? niko Karemera baje gukora iki hano? ni iki wowe n'uwo muhungu mwarimo gukora cyakurangaje bigatuma amata y'umwana abira agashira mu isafuriya igashirira bene kariya kageni? ntacyo. hanyuma se Honorine, Karame, kubera iki wambeshye? njye se nigeze nkubeshya? ntiwambeshye ngo wasanze amata yapfuye ngo ugahitamo guha umwana icyayi gusa, kandi ahubwo uzi neza ko ari wowe warangaye amata akabira agashira mu isafuriya wa mukobwa we. ubwo urumva ibyo ubukora? cyakora reka ndeke kukurenganya kuko ikosa ni iryanjye. njye wakwizeye singira ibyo nkurikirana. ahubwo se ubu wamwirukana? ariko ubundi reka njye kureba muri kiriya gikoni ndebe rwose. Honorine, Karame, akubona atari agasuzuguro koko? yewe abanyagasani imana yanjye we. ni ibiki Devo? ibyo mbonye muri iki gikoni ni agahomamunwa gusa. papa ari ndakumva. ndebera ni ukuri. aya masafuriya yabaye iki? niko Honorine, Karame, urabona ukuntu wanyangirije amasafuriya?
yose yarashiririye arangije aragenda arunda hariya mu mfuruka y'igikoni. Ashyano Mumbabarire sinzongera. uya reka nze ngukosore rwose nta soni urabona ibintu wakoze koko. Have Shyaka mwihoreye wimukubita si wo muti. Gusa ubu bimpaye isomo ngiye guhindura ibintu. Reka tumwirukana ahubwo ibi ntabwo nabyanganira njyewe. Reka ariko se shawiriya karame bose ko utagiye mu namara iyihe nama se bushoboka ariko wabaye uti ntuzi ko ku biro by'akagari hari inama y'urubyiruko ijyanye n'ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. iyo nama ndayizi ahubwo niho ngiye ubu. Ngo niho ugiye? None se ubu ntiwayikererewe buriya? oya ahubwo naninyuze hano gufata igare ngo nyuma y'inama nyine nze gukomerezaho akazi. nuko sha ahubwo ngira ngo noneho warima nkagenda. nuko mugende mwitabira inama sha y'urubyiruko numvise rwose ari ingirakamaro. ubundi se ko numva usa nkaho hari icyo uziho hari icyo waba uzi kiri buvugirwemo bushoboka? ndakizi nyine urebye ni ukugira ngo basobanurire urubyiruko impamvu rugomba kwitabira ibikorwa byose bizakorwa muri iki gihe cyo kwibuka nyine. rero urabona ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye muri 1994. kandi koko icyo gihe nari naravuka. wari utaravuka nyine nibyo rwose. ahubwo rero icyo wamenye ni uko rwose 60% by'abanyarwanda ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. urumva ko abenshi rero ntabavutse nyuma ya jenoside abandi kaba yarabaye mbese ari bato cyane nyine. ubwo rero muri urwo rubyiruko hari abatazi namba rwose kuri ayo mateka hari n'abandi baziho biki urumva. ndakumva rero ukabumva ko ari ngombwa rwose ko rukwiye gusobanurirwa kandi n'igice kinini cy'abanyarwanda nawe urabyumva. oya byo nibyo ariko rwose ntibyoroshye pe. ni ngombwa rero ko rwose urwo rubyiruko rwigishwa amateka yacu bakabwirwa kandi bagasobanurirwa neza ibyabaye n'uko tugomba gukomeza kubyirinda ntibizongere. nibyo rwose pe dukeneye gusobanukirwa neza ibya jenoside yakorewe abatutsi yo muri 1994. ubwo urumva ko nk'urubyiruko murasabwa kugaragara rwose mu bikorwa byose byo kwitabira ku nshuro 25 iriya gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. niko bimeze rwose pe. urubyiruko rero nirusobanukirwa rukamenya ayo mateka neza bazamenya n'uko bagomba kwamagana no gukumira rwose ikindi cyose cyatuma hongera mbese kuba hayo mahano ya jenoside. niyo mpamvu mugomba kubyitabira. oya rwose tugomba kubyitabira pe. ariko se Pete karame ko wambwiye ko ugiye kujya mu nama y'urubyiruko ku kagari nkaba mbona witeguye ariko ntugende. n'ubundi ngiye kugenda mama gusa numvaga hari icyo nshaka tuganira mbere y'uko ngenda. Jyewe se ngaho mbaza nta kibazo. ese ubundi papa arahari mama? ntawe uhari. noneho ndumva nakubaza nta kibazo. ego baba icyo ushaka kumbaza se ubanje kumenya ko se adahari n'iki wa mwana we nyine. muri iyi minsi rwose ndabona hari ikintu kitagenda hagati yawe na papa. ibyo se ubibona ute? oya mama ushaka kumbeshya. kimwe mu bihamya ni uko ejo nimugoroba mwavuganye nabi. ikindi rwose buri gihe ndakubona nkabona utishimye nk'uko byari bisanzwe. gusa urumva hatari ikibazo? mama rwose mbwira ni ikihe kibazo mufitanye? aha ahubwo se harya ubundi kandi mwatangiye ibiruhuko Pete? twatangiye ibiruhuko. ibiruhuko rero ni ukubikoresha neza. mwitabire gahunda zo kwibuka kandi rero bikangura urundi rubyiruko. ndabyumva rwose. ntese kutambwira ikibazo gihari mama? erega natinye kubibaza papa kuko mbona ari ufite uburakari bukabije muri iyi minsi. ariko wa mwana we nawe urakurikirana genda ujye mu nama. none se ubwo wambwiye mama erega birampangayikishije. nibyo koko hari ikibabaje so? ni ikihe se? wamukoreye iki ko mbona asa nk'ukurakariye muri iyi minsi? wa mwana we genda jya mu nama utaza gukererwa. humura ikibazo turimo kureba uko twagicoca hagati yanjye na so. Imana yanjye shaba udenda kumva ni ukuri ubu byanyobeye pe. niyo mpamvu numvise ntarana nakubwiye iki kibazo rwose. none se ubwo harya ubu Filipo yagiye? ubu tuvugana rwose ubanza yageze iwabo kandi ubwo nyine ngo arahamara iminsi da. ibyo se birashoboka?
umugabo yagenda agiye gusura abantu akamarayo igihe kandi afite urugo rwose agomba kwitaho umunsi ku wundi. ngo nyine byanyobeye ni ukuri sori ibyanjye na Filipo sinzi ibyo ari byo pe. muri make ndabona ko urugo rwacu rwasenyutse byarangiye. Mana yanjye harya ngo byatangiye gute? urumva nyuma yo kubura akazi yatangiye guhinduka cyane. nifuje ko twabyara umwana warabyanga aratsemba neza neza. Aka ni akaga. Ariko se umuntu ararongora yarangiza akanga kubyarana n'umugore we koko? none se si ibyo binyobera nyine. ubwo nyuma yo guhora mwinginga ngo tubyara akabyanga yatangiye noneho ingeso yo kujya ataha igicuku. Cyakora ndumva bitangaje pe. nk'uko akagenda kabiyo mu gicuku akaza ahita ahirima mu buriri asinzira mbese simbasha no kumuvugisha. nuko namubwira ariko se wakoze inshingano zawe nk'umugabo koko aho kunyumva agahita ahindukira akantera umugongo. Koko se? aha noneho ibyo nabonye nimugoroba byo byaragahoma munwa. wabonye ibiki? dore ubwo nyine nihanganye ndamutegereza ataha icyo gicuku nk'uko amaze kubigira akamenyero. araza araryama simukozeho ngo ndebe ko wenda shwida. ndagerageza rwose nawe arandeka rwose yanyihoreye ariko isake yanga kubika neza neza. Uravugisha ukuri Budensiya? aha ahubwo se niko njye ndumva hari ikintu ntekereje. ibyo bintu si gusa uzi ko Filipo ashobora kuba yifitiye undi mugore Budensiya? icyo gicuku ashobora kuba rwose ari we baba bari kumwe nta handi abari. yewe sori nanjye natangiye gusa n'ubikeka. birashoboka pe. wowe se ntuzi yuko nyine iyo umuntu yari yakijuta utamuha ibindi biryo ngo abirye? uririrwa ubaza amenyo ye nko kureba umunwa. ayiwe ngaho mbwira koko sori. ikindi rero gishoboka uko kuba ataha ntakwikoze ukishyiriraho akawe bikanga uwo mugore bashobora kuba bari kumwe ashobora kuba yaramuroze yaramurangije. ayiwe neza neza rwose ngo bibaho. ashobora kumuha ibirozi ku buryo ataha akibura ariko yaba ari kumwe nawe akongera akaba umugabo bisanzwe neza neza. mana yanjye we ibi ndabigira nte koko sori. noneho ubanza yanahisemo kunta neza neza. dore ubu ngiye kurara mu nzu ya jyenyine. ibibazo by'uyu muryango ko bitoroshye ubona hakorwa iki ngo bikemuke. naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. ni nabo rero bashoje amakuru yacu yo kuri wa kane. ariko mbere yo kubasezeraho nabibutsa ko amakuru twabagejejeho twababwiye ko Ububirigi bwasabye imbabazi kubera irenganywa ryakorewe abana babarirwa mu bihumbi bavutse ku bakoloni n'abagore bo mu bihugu bwari bwarakolonije u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. mu bitekerezo byanyu rero kuri no nkuru kuri Facebook hari cyo mwareka mpere ku cya Aloise Niyonzigiye ugira ati ibyo bintu by'Ababirigi bikwiye kujya imbere y'ubutungane. naho Moyize barihuta akavuga ati nta mbabazi tubaha abo Babirigi ahubwo bazadushumbusha. Donatien Nkuriyo ati Ububirigi bwari bukwiye gusaba ikigongwe muri rusange ku mabi yose bwakoreye ibihugu bwatwazaga igitugu. ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru bamwumvaga ni Jacques Niyitegeka. mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango. muramukira.